Ipdiang sumpah pi barau ki paralo ki parajor sa chisin sagane ka channel kisawayom. Te paralo mentakar banang kapor kala nang yat kajiman pojong ki pajbaru hakane ka jaka kala nang yabon te hakane kapor ngilaya kenduk ru ya ki katukan ingut ki nong kersian jong ka silong lajong ki balaya keren barkane ka channel nalor kataru ngilaya kenduk ru bar ki samlah ki ba da kamansim ka basir rahem kila perta ngane ha paking lot North East South West Shillong Lajong is the best hakaba nakibabun hikinong Christian gibapoy hakane kajaka kumbalong hadu menta kideki nong Christian jong ka Shillong Lajong kumba pilatib bah kapor san siteng sibit menta ka janmet pin yo iya ka jing yala kai hapren ka Shillong Lajong Persia ka North East United hakane ka semifinal jong ka Durance Cup Arajar Arfsau North East South West Shillong Lajong is the best. North East South West Shillong Lajong is the best. North East South West Shillong Lajong is the best. Kita nong Christian jong ka Shillong Lajong Sian selama jong kai. wilayah tiket Ayo latin lupa ngi. Masih lupa. Visio kumna lor kana kejing la kai ko berunta kasih. Ni la sngau dip sngau kumna menang ong siu. La kanda lupa. La kena lupa kan. Tidak dikirmen am bakal long lajong kan job berunta kasih. Don di kermen baik. Labun dah di seputar. Aku boleh sipon para long nang ka por jong kilo ya keren kana ka channel ka jongi. Kai ka tim ko ba fikir sana kana ka semi final apa dengan ka long lajong Persia kana United. Kumba PUI mentang ngapang ke jersey Shillong Lajong. Ngara kalama Shillong Lajong. Te kumta support hiak Shillong Lajong. Shillong Lajong. Shillong Lajong. Boleh fikir sana Shillong Lajong. Ak Shillong Lajong kajing ye jong ak Shillong Lajong nongkong ngawan ban pe ya ka second I League. Pa qualify ya ka I League. Te itu kajing ye jong akala don yak Shillong Lajong te menta pa support Shillong Lajong. Tapi dan dikirmen am bakal long lajong kan job berunta kasih. Ngaden jingkermen kumbangi wan ka jingkermen kumta Shillong Lajong kan job mentas ni. Dan bok. Shillong Lajong. Tak play Shillong Lajong. North East South West. Shillong Lajong is the best. North East South West. Shillong Lajong is the best. North East South West.